KSU South Khasi Hills haka sining kong kala let banyak kandu yo CM ka KJDC ba shambor lang rinja ba naiti ka dor khas haka bede bat ki babon ki mat ki bakta pha ya ka than sora brokawe ki mat ki ba ka KSU kala pen pau ki long halor ki jing ai ki labor license nangta ka jing ai pathar ya ki license khai bat kham tam ka jing lap jong ka KSU ya komba shispa sanpoteli ki slem bala ai da ka KJDC baki bar chala kila siu tang ha ka dor news pa bat ki batre kampat tang ha po kat sansngi bat ya kini ki slem la lap na po ka rat teng bat ki we ki than ha ka jing net kenra license bat ka ni ka jing lap kala pelingo shibo ni ka KSU halor ka jing ai ya kini ki slem ka KSU kala kran ru halor ka non employee certificate halor ke jingnon ki nong tray namar hathan sora kila bon pha ki hotel ki homestay nangta ka KSU kala kran halor ke jingdon bon ki yo bala senghi di barjara klam de yo jingbet na ka council ki badan hamajai shela maulong pat ki wei halor ke jingyo epeng ka KSU kala penpau baki don ki barjala ki ba apply epeng haba kila dam rupo snam ka kerta Henry kim dan pat ya ki cancellation epeng na ki jaka baki wan na lor kini ka KSU kala ekran ru halor ka Meghalaya Transfer Regulation Act 1972 haba ya day bat ka cut off year bat ki jingdon kam ban kenra license khai bat labor shaka ni ka tha na lor ki be pat ki man impect kat din ru ya ti memorandum ki barim ki bila ai te ge submit in taxi hati daw ko long ka banin kong ko banin lay kren ko long ke jing issue pathar ya ti labor license ba trading license ha ka ti ka thai jung ko banin kong ha bi de ke labor license ni lay kren nomor ba hakini kita yo ki brak sudak ki ba ni lay ya ban khandra ya ki labor license ki trading license ni yo ishai ba ki don ki slip ki beshu ai kata kemut ko ba ki seu nyo spa ka bagi tang slip valid no tang hapo kat sansi ikut no tang hapo kat sansi inilah sing jingkli ya CM ba ka ai gani kidon ki bale ya gani ni si pidon jingkip em ko kli do ka council tabi ada gani ka slip den ri ong bangin ya kren em jong ka tri batu em mo gede pek ya kata ka bagi instruktor jong ka license te ha ju kapor ni ong ilada kamdon kan unu jingkip ni don kini tri ko sule hi ya kata ngaso ba kai ka bari pinne na komenta jong kini ka bapan butna me ki isi ka jong pi bat ngimpak ju ikot ka tang la khanraru ban yo iya ita islip iban balit wa tang hapo khatsan sni bat kador ka de news pa ka te halor kata ri la ban bor ya kani ka bang li ka den kam ne em ban yo ya kata ka non employee clearance habia de na ka district council kumbalong mentah hang TPUE ba ki hotel ki homestay ki babun la mi ba para kaju kapor ni ibat gibreu ki bawan na kawai pakari ki suong de ba nila don ni kata ka certificate abi di diploma ba her ki IHM abi di ki chef kun ta ter ki room service ni ki chef ba de kita ro ikwa ba kindai ki parada prasna na jong ma pidon ki ba pas class 6 su ndre ki pen itang ya ka certificate working of experience na ka jakala ni ka hotel ko homestay ko ba ki tray mensua ya halor kata ngina kali yang kasengin priang le si ngakli ya kata don ni em kum kata kanon employee clearance na po ka council ban ay gitaru yung kren etang si labor dre habangi ong ki employee ro kakta hi nomor ki employee kala de ki monthly wages kum ong kitin way ki bla yo jin sil bana te katar mi ong council bakan pe bahan ang sikmat baraga jo ko por nila ya kren ro habi de bat ki yo sathi ki bla suseng klam da yo jingbit na ka council na du gitu ki por bla de nila ni kren ndeng semyo anu nu juba te habi de mentar nila bu biang ki memorandum ya kata ke jingdawa ban khang khadep no ikiyo hang thi habi de chamolong samajai kum ta ter sesila habi de bakti yo ki besupeni jubor da kini ki khar baraka ju ko por ngila ya kren ru ya ke jing pengkela kerteng no iki jaka sathi ki badai ha ka tin ngoi ya kata ru na kaliang iem yung saya pek na dalong pabala ya kat ke biti barki kli no secar pengkat iseng halang ban ngila ya banjur ru habi de bat ke ban khanra habi ke ban khanra ngila ong ba na akani kasni banwan ru indang lekbiang pala pendep nomor kajaka kala he tingi kwa pat ila banjur hina ka council ba la dalong ko bala kan perlait por ban ya khandra ba kaseng PSU bara kaju ko por ni ong bala da pi perlait por ni khandra tang ba kaseng PSU ngin don kam ya ka official letter
dan rei tang da kapun ko ro kala beng khang ba nom dan batip menu bara ka juga por ni ong la pi kwa bi ta ki kiseng ro kam lele ngin dan jingkhang ngin ngin bisni kita kiseng ban khanran re ki jingkhmu juni kalong ba ngin kwa apat bala da don benta ba ki kiseng kan lik no information ni ke jingkhmu ko ba juni te dina kata kadang ni suthu ba ni scam ni ko ikwa bala dalong ko bala na ka council kinlik itang bar ki SU ha kawai pa si ko ba kinlik po tena kaliang ICM la sim ni gani ka jingki kle ba ila kular ba ngin saya pentip ha kanu kesni ba ngin like khanra bar kumju mila submit ru kumbalong hangki na manila batay ba hangki kidan kiri rai ba kiri genti te habia dei ba kis ilaka kamu kibun hi kiri genti ka ba long try kendau di ki pradok prasnam jungi te hang tu pat ni yo i ba ki pradok prasnam jungi ki ai wa ya ka kendau seti barjela bandrep bandriang ni bandri jingri ten rai don pat ki try kendau ki bala sakni selon ki barjela de ki besna ya ka i ba ki le de ki kes te hakata kanong rim ngi ong ba ki de ban pan kum bangilapan ki sordan ri kin patio ini kin tha namar ipani kerteng jong kitrai jaka kitrai kindau khnang balai bangila ban buddin yaki hakanu kurkom ki aiwai namar ba hadu menta kindon ki buddin yaki kata mesti kiteng teng kidon ki balawan nadu menshwa don ru ki berang shuwan ru kindon betik tena kale yang jungi ngila karpat council bukan le yakani ban simpia namar kumbolong hangthi kidai kiri kinti jong kibreuhi ki dikhar ki basa adu menta kidang dei ki basa wai kum kitanan ki bangila ban ong hakajaka jong ki riusimet kasih jong dan reh be kren pat bagi hima sora ka jaka hi ka dipet ya ki jipet jong sim sora bar kumjur ka jing longo baki bun pat ki briu ki dekhar hang ti ki yokot yosla tene ei gele ka jing yokot yosla tingila pha cha ICM be ne ek baran kam ha be ki kine ki klik nok sinchar baro bakin simkia bat ban pani ka son sos jong kini ki dekhar ki basa hang ti bara ka juga por ngila ongru kala ne em ban long la dari ya no de ka court of year ha be de kini ki dekhar ki bon bu hai sno hang ti kata kamut kat kum ka ai hi kata ka Meghalaya Transfer Regulation Act 1971 kata kamut ba below 1971 ala ki dikhar ki badai ki la mansa ngin check pat ki basuan hadin ki batam nang ta ka kumala ban ong abaf nang ta ki ngila ban penino na ti kendau ki apa jongi namar hadu menta ki 4 judon basim khia ki tika tan jongi namar ka ei ki jingjai ko bala det bi dikhot jongi ki jausna mangki kalong namar ba ki thi ki dikhar hi khambun si kimdei ki nong India bala dade kinong India teng la dadon kijinge ki kidangla ban pet ki wei kiri ki ba ikini ki pa ki wan ngani ki shong kisa ten re kumbolong hang ti khambun sin ki di ki kharbang lai bi bisuan rung tu te dei na kata kanong rim kinu bentul ibor ya kaseng ke SU to ko poru namar ki sutu bakim don jaka chawai pat bang te kat kung ka RTI jong kaseng ru na du araja kan reu kan yong ipan ya ki electoral roll ya ki ipik jong ki breu ngilap bun sin ba ki dekhar hang ti kidang apply ipik onda kilakot ya karta ka bahan ru posnem ki halo kata nglabu ujin kili ba Shanu baru kata kat kum ka anjo di India kat transmen kelala dengan epic. Kalau nang ta handru posnem ngipanya ka cancellation epic. Kamu lada udai nong India lada udai na ka Bihar na ginu ki state udai bendon ya ka cancellation epic. Abo ule epic thamai state ko than sila bat majai. Bolong bunta kata. Ndai na kaliang jongki kimdon ya cancellation epic. Kani kala penti kana baik bak dei ki bosuan poi thap ibuan suan shongri akadeka ri ko ba jongi namar ba handru posnem kidang le epic. Kibun ki bangila dawa bad ha juga por nga snow ba nang ni sakmat na kalian jungi kaseng ru indang kre ban khandra susu abide ni kam ni persyang ni produk prasnam ru bakini kam haki jingtai ki babon namar hang thi ni lap ru bakibun ki bre ki bulane e benami namar ba teng ki shule ban ong ba u khasi jungi ban syong manager nang ktin nrei ni lap pat de ki we ki society ki batrei ru wala ki nong shet na du manager ki dong khasi nrei ki nong ban ki hap be hi ban ban ten rei ni itu ba hang thi kala penrung kam khambun hi ladang ngimpek baha nang ni sakmat ni suthu bakatan chora ka dei ga thain ka basakta but habe dei trading license pat kumbun chu ya thu hang ni ngila maham banang ni sakmat phim dei ban renew shu na kalian ka council jongpi namar ba nimkwa baha ga thain nong kandong ban renew ya ka license namar hasor ya ka trading license namar hasor pi hang ni labun ki bayo trading license ki dekhar te mental ada issue trading license session nong kandong te ai mangi kinong kandong ini la isong dukan kata kadi gejing kelina kalian kasih baraga juga pola da yo udah karya ki dukan hapo nong kondong ni na kalian ki khasiru ngimla ban kot bor kat kum gejing don jong u ban bu i dukan ko bahe kata kala dei lupa ka ban khnyot ya ki khasi jong baraga juga por ni la ya keren ya ka hokos license ni keli la ka don ni em yong bangin dang pek ngindang khmi benia ya kata ka ai namar kum bolong menta ki dekar ki badon trading license po chelong ki wan de ki kali ban le home delivery system man gayi ngor ki mar ku tiam mutiaru ki de tekani ke jing jongi namar ni khang ba ki yo trading license mona trading license bo on convention be tang ya specifically support yodo tam sya ya ki benle hokos sya ki lo gendong
Tina kalian jungi kaseng ya kita ngi kang jur nomor balik si ngi kang ngi perkat ya kalawai ke banwan yo ba kita ki bawan hokos hadin le si kin ai be home delivery man kaying kita ki bosong dukan hanung kondong jungi kandon ke jing syakta ke bajur nomor kiyo ke badang batat titang ding ini kintin ni na kalian kaseng ni snoba nang ni syakmat pampat kut ke jing khandra in nang sedang dia andri chikmi inti tang ka kabukser bakani ka di ke isi batmai bar kumjuru na kalian ni pai ba ngila de kersan jur nomor ni kwa ya ka jingkela ho ngila de kran di CM ngim kran syu ya katam ko barim nomor ka barim hangni ke labon ko memorandum ka basateng ban chmi inti bakani ke isi la de ka kwa hi ban penkela na mantagari be bereu kinle ke badon kam habi de ke ka thanjungi bar aga ju ka por ngim chmi inti ba kani ka council kan ya trailang bat ni kamtam i pradok prasnam i pingai bar kumjuru pradok prasnam pin ya trailang ne ko manta kapateng ka ban sawan titang ini kentin aga ju ka por ngila ong ba pinum ai trading license ya untuk dekhar ubangai la be nang tina po nit ubayo bansyong kantin hang the kata kamot ubu kan kopi hulom kopi gunta terte gi notebook te yo urung la de penmi hari ni kita yo bladep baraga juga por ong bakiyo tanga taka license ki bete agreement na po nang te kanit kapor bakadang dei headquarter po nogrem te henrei mentapat na galeng juni ong hasora kan ni kambiang baraga juga por ni la de penmi ni dekhar ban ila maham ya council bakambit syu ban issue ya tadi dengan license nang ni sama kantam nila ya keren bat i CM te habire kata ka jing issue ya ka level license te le si kadon kata ka level license ti ki don hi ki ba ay ki helparu ringi ong ba nang ni sikmat ki helparu ki ban issue nomor ba kat kum ka an hi ka level license ka dei bitang ki skill labor kemudian ka kam ko ba khasi umla te ha ka ju ka por par ki jing lengo jung ni la kali itu slip bangio bi valid tang po khat saksi kador ka dei news pa we te kum ba be ngi mani la palat ki spa san thongut na po sora te kemudian ada sispa santo gitu ke slip nyu spa meroi kat sansi la kot te ai kan ni ibu jikeli ha ICM in juba te kan ni la de ong mene ba idon jingkip em ba ki bale e kan ni kam do nomor kata ke slip na tharai na kalian jumir nimpat GUI tadi ka sin mun kong bar haga ju ka for ni snow ban mahamjur bala dadan kino hino ki ba pen keng ya kai jing thmu jong pi ku kli CM beri pek ya council berapa wei pide ben pensitom ni pile ada kan nanti kata ka syong ha ka isi ke bat mai jong pi ini juga dia ada kota firma nanti semua itu jong saya dia ada kata semua kalau kau pun council yang train mana ni kalau pasal apa state government terekam te habe dei kata ni la kali ka council nomor ba kumbalong mentang la kali ka to ka jingi tungku jong ka labor license ru bar ka to ka Meghalaya Identification Regulation Safety and Security Migrants Worker Act arajar arfau nomor nila ong banang ni sakmat min pek be ka labor license ni shani aki nomor ya ka to ka an ke banga batay mentang ni pek shoot nomor ba ngala ya ka website jong kiru nomor hidon kam tang epic adhar la yo bar ka ju ka pors ha ka dor san faudeng ka te hagador san faudeng ka manu ki kloy ben issue banwan ki dekar sini bar kum jurung i khandra bangi mentangi i bikin don tang kum sivit ki la print out la mi te ka to ka an ngas ngo casting palat jong state government te habi ada ipat berkane ka Meghalaya land transfer Meghalaya Transfer Regulation Act kabapi ong mupi 1972 ya kata banle court of year nomor ba ka district council ru kadon la ka ikhtiar nomor ba ka ha ba ko ka 6 schedule area kino ki jaka ki ba ha ba ko ka 6 schedule area ka district council hi kala ban penteri kami ki an ki bisnada state nomor kanu ka an ki bisnada state government mga mapiru ngila ban penur kami ka an nomor ka state government kasnaya ka an re ban interpret ya kata ka syong mangi kumju ki klik no senchar ni kita ki seng bahalang ki ban ya perman ya ka an ka la ti kumbolong mentangin kmi inti council ru kamle kmi inti klik no senchar kimle langi kmi inti ya government ru kanumle lan ini apa dia begitu di slip deh orang deh begitu di slip orang seperti yang kata pisah situation te habi dai kata na kalian jungi la sim jikli ya IM habi kiyo nang no ya takaslip manu bi issue ya kiru te na kalian jungi ngam don jingtip ya habi keren ba IM ubade in charge ya ka labor berki labor inspector ru habi juga por manu ba ayaki te kata te la da kilap te ka syong ha ka isi ba mai kumnu bikin le se ngin batai le mangi ka kamram juti la da kile kanu no ka kam khlem tertib ukle do jong ka council te la de ben so thu i kata ke kadi krisep kadi udah ka council kadi jong ka council kawan be ka council ka tho bi khasihil autonomous district council in sapa kopi sepi kidon be te halo kini kirisit in kampat keren di sini ni wan ai nong kong hi sha i CM ba in itu yo dan manu ki besule tu la ne gole landet ya u CM la ne ka office brayu issue ya kani ngilap bang yo ma to sin kadi jengkat no fitli shu nang thina po right thing
ki isu hak kat pratarik benai bapra ara jarap san tingila banjur ru mantangi ong ba kinu ki an ba piwan hang ni le si piwan ban pentela ba pinum pecu la da kita ki an barim ki dei ki babakla pi dei ban penduk pendam no ndai ban su ong ba ki le si ki le kita ki barim kemud la da kita ki barim kino syariat insu no lang ni ko mai na kali anjung ka sengin kwa niji dia pi kum kejing pentela la da kidan ki an ki bedeko pi dei ban pentela na ni sikmat nai but na me ko beladep kan sa ko beladep ban community ban syane askem ni ki isi ko mai ban le ban baki an yang ni sikmat kin mi ki an ki berking bat kum juru ki benlong ki an ki bermentoi produk